निवातेस निहानिथ जीवन हनीगु छले प्रत्येक महिना अथवा बाले ठिठी जात्रा पर्वत हनावया चंगुदु प्रत्येक नख चखया थथ गुहे कथया महत्व हो विशेषता खनेदु छि पुर्खातेस लल नामंगु नख चखया धार्मिक सामाजिक वो मनोवैज्ञानिक मूल्य मान्यता आपला हेदु जजलपा नेपाल च्यानलले नेवया ज्याझ न्या मसिका सयासना देपी सकल सकुमे भाज मेज पिन्त दुनुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपामी तेस दक्षिय छक छ छ ठ्याक हनावगु तढंगु नखय रुपे मोहनिया त क्यागुया थुनख धार्मिक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दृष्टिन अतिहे महत्वपूर्ण खनिदु निवातेगु मौलिकता जागु मोहनी नख सरट रिटी लाइगुली थोइले न्यायपुगु लगसा बोलना चोनी थतेहे थौया ज्याजो संजिमिस नेवातेगु थिथि नख चख मध्ये ब्याक्ल कथया महत्व भेबियुगु मोहनी नखय विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु थुनखया थगुहे अलग रीति थिति परम्परा व विशेषता दु स्वयदिस थै विषयले छगु रिपोर्ट नेपामी तेस दक्षिय छक छ छ ठ्याक हनावया चंगु तढंगु नख ख मोहनी नख राष्ट्रिय नख कथ परम्परा निसे हनावया चंगु मोहनी नख धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिन अतिहे महत्वपूर्ण खनेदु नेवा समुदाय देश दक्षिय दुनि हनिगु आपाला नख चख मध्ये मने स्वाभेका अतिहे न्यायपुसे चोंका हनिगु नख नख थो मोहनी नख सरट रेडी लाइगुनी थो नखय लकसा अतिहे न्यायपुसे चोनिसा मोहनी नख निवातेगु छगु मौलिकता जागु नख ख शिव पुराण कथ दुर्गा भवानी दैत्य महिषासुर्या त आश्विन शुक्ल दशमी खुनु वद्यागु ख दशमी खुनु दैत्य च्यागुली चानया दिया त विजया दशमी धागु ख त्रेता युगे राम रावण या त वद्यागु दिन थोहे ख थोहे दिनस चक्रवर्ती महाराज अशोक शस्त्र परित्याग यागु ख थाई मोहनी नखया नपांगु दि आश्विन शुक्ल पक्षे अथथैगु कौलाथो पारु खुनु नला सोनित सुथनहप्पा खुसीवना फिकया थपिने आगमे अथवा छे निसियाना फिलाया कनी व तत्सो होला फेगत तोपुया वैदिक अथवा तान्त्रिक थथबुहे दर्शन कथ आराधना याना गुंगु थाना दबदब थाना नला सोनी थननिसे शक्ति सञ्चय यागु सुरुजुई थुकुनु या त मेगु कथ कत स्थापना न थ्यागुया थुकुनु निसेहे सुथन हप्पादना थिथि पिथेवना खुसी खासिला पिगन्द्य अस्तमात्रिका व भैरव्य पूजा अर्चना याई थुकुनु निसेहे यला सेवा बनेगु न पचाइगु ख नला स्वापी त आगौ कथा शुद्ध याना स्वापी मेसिया मोलुया निगु वसतपुना नला स्वापीगु ख नला सोनेगु दि खुनु निसे निवातेस नवरत बनेगु थका थथगु कथ पीठ पीठे बना पूजा व शक्तिया आराधना याई नला स्वापिना सुकुण्डा इतामत च्याकी धु थुपा गुंगु थाना दबदब थाना पूजा याई स्वाप योगु थासे कुनु तक विधिवत रूप पूजा याई नला स्वा धार्मिक सामाजिक वो तजिलजी कथा अति कम मुदुगु खनेदु
थी मोहनी बले नल स्वाया त नेपामी तेस मु स्वा कथ पया त गुदुसा वैज्ञानिक वो आयुर्वेदिक ग्रन्थ वो आधुनिक चिकित्सक तेगु थापु कथ तछो बिना तगु स्वा थिथि लुया नीति उपयुक्त जुइ थाई मोहनी बले नेवा देश विशेष जना पूजा याइपेन्द्य बिधासा अस्तमात्रिका हे ख थुबले नवरात्रि अर्थात् नवरत्नका पूजा यावनिगु गुङ्गु तीर्थय नाम थिथि पिघद्य पिख नेवा देश हनिगु मोहनी नख दसैँ नाप धासा जो मला छय धासा दसैँ वो मोहनी थुपी निगु नख हनिगु पह ब्याग्ल कथ खनेदु नेवा समुदाय तेस मोहनी बले याइगु पूजा आजाया विधि फुक्क नेवा पन्या दुने लागु खनेदु दसैँ वो मोहनी छगुहे इले लाइगु तर ब्याग्ल कथ हनिगु नख तख मोहनी नखया थगुहे अलग रीतिथिति परम्परा वो विशेषता दु नेवाते नल सोने थुङ्का नेनु दुखुनु अथे थैगु सप्तमी अर्थात् फुलपाती खुनु छे सुचुकुचु याबु जाजुई कने खुनु अथे थैगु अष्टमी खुनु निसे नखय जाजो तन्है थुखुनु छे परिवार सक्ले जोना पुछि पे नै पुछि पे थागु हे कुलिया जपी अर्थात् थगु कुल छे चोपी वो बिहा मना चोपी सकल परिवार छथ्या हे छसी कथ जोना पे नैगु ख नेवा देश कुछिपे स्याकोट्याको वो चाल थका सोनुयङ्क छोलाक्क नख हनेगु याई कुछिपे यहाँ कने खुनु स्याकोट्याको अर्थात् नवमिया दिन जोगुनी थो दिनस सकसिया थथगु लजगा अनुसार थिथे जाब त सोनी किया त नेवातेगु विश्वकर्मा पूजा धासा छु पाइमको अथेहे थुगु इले गुनिस्या पशुबलि न बि थथे पशुबलि बिगुन थगुहे दर्शन कथा व्याख्या नातगु खनेदु मोहनी बले देव पूजा याइ बले नेवाते पूजा भ नसतोसा तिसा वस आदि मोनी कथा थगुहे पन्यागु दु थोदिनस मोहनी भई तुपालु न सोनी बौद्ध धर्मावलम्बी पिनिगु नीति थो नख छगु तान्त्रिक धर्म नाप स्वागु नख नख वेक पिन्स थपिनी दैनिक जीवने निहानिथ छेलिगु अथवा प्रयोगे हैगु वस्तु अथवा सरसामान ते त व्यय रूपे भापिया उगु ज्या निपुण जुइमा अथवा सफलता प्राप्त जुइमा थका मनतुना पूजा आजायना मोनी नख हना वगु खनिदु थोय नखय छोले शक्तिय उपासना याइगु ख निवाते थपिनी पेशा अनुसार बाजागाजा अध्ययन याइपिनी पुस्तक जाव आदि पूजा कोठा अथवा छे तया पूजायाना शक्ति सञ्चय याइगु ख छिगुदे कृषि प्रधान देख थुगु इले हरेक बुधवा देगु वि वा माता खजुया वा बाके जुगु दृश्य त न खङ्के फै अथेहे कनिमा नापनाप मै क्यौ मुस्या वो थिथि किया बालिन छे दुहावे थुङ्की गुजुया मन स्वाभेका हनिगु नख नख मोहनी नख सरल रीति लाइगुनी थोइले तस्क तानैगु वो तस्क चिकिगु न मखु प्राकृतिक ल्याखन उतिक महत्व जागु मोनी नखय इ न्यायपुसे चोना चोनिसा चान्हिन अप्पो उतिकेना चोनी सर्गतेन यच्चे पिच्चे चोना सफा जोया चोनी सामाजिक दृष्टि न महत्व खने दुगु थोइले न्यायपुकु लकसा बोलना चोनी इतिहासले गर्बे जुइगु खसा जनबाद्य स्थापना जुसे निसे बसफोले र चाता ढाका वया चंगुदु उदार करुणावान वो परोपकारी भावना दुपी नेवात सभ्य वो सुसंस्कृत जाति ख नेवात द्यते तन थगु बसे तया थगु मे द्य दुपिका देवी प्याखा हुइकी पि ख थोय परम्परागत थौ तकन नेवातेस थिथे द्य जात्रायना द्यते त थगु बसे तया तान्त्रिक विधि पूजा यागु व द्यतेगु जात्रा वो प्याख न्याका वो गु खनेदु
आधासा ज्याजुले दिपाए इजुइ तेङ्गुदु दिपालिपा हाक्न थोइ विषय ल्याउँदनीको रिपोर्ट जनाबिएको हेजुई उकि आधासा पल्ख दिपा दिपालिपा छित हाक्न छक ज्याजुले लस्कु सेनाचना छिसौ सयसना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिस थौयागो ज्याजुले नेवातेगो मौलिकता जागो मोहनी नखय विषयले तयार यानागो छगु विशेष रिपोर्ट नेव्याचनागो ख आधासा सोयाजिस थोइ विषय ल्याउँदनीको रिपोर्ट चैत्र शुक्ल अष्टमी खुनु जुइगो वस्पल्य र चात्राया दिया त चैत्य दशैं थाइगो ख अथे जुया उगु दिन सहे जे नेवा समाजे मोनी नख हनाचोंगो खसा लिपा विशेष कारणवश मोहनी नख आश्विन शुक्ल प्रतिपदा निसे आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक हनेगु प्रचलन न्यागो ख थैगो थापुदु जे नेवा देगो संस्कृति कथ चथा नप थुगु मोहनी नख न स्वानाचोंगो खनेदु अथे जोगोली मोहनी सोयान नेवा हनिगो चथा नख बालक हन धासा मोनी नख न बालै थैगो थापुदु थय आधार दे दशं दिसे मोहनी व सोन्ठी नख हना बया जोंगो खनेदु चथा मोहनी व सोन्ठी नख प्रज्ञा ज्ञान प्राप्ति या त हना वगु सांस्कृतिक व धार्मिक नख ख अथेहे यंगा पुनिया नीति हैगो यसी फोताहिति हनुमान टोका अथे थैगो ल्याकुली साला हैगो दिनिसे हे मालश्री धुन हैकी गो याई थुकुनु निसे हे मोनी नख न्योनी थेन थैगो आभासुई नेवा समाजे केरा जकमखु केराया लप्ते या त न पवित्र कथा कया त गुदु थोय कारण कुछि फेखुनु थोय केरा लप्ते तया फेनेगो चलन दुसा दिवंगत जुइथुङको पिनिगो नीति न पितृभाग तेगो याइसा देव भाग न तेगो याइ कुलछि खगोया अपभ्रंश जुया कुछि जुमंगो ख थाइ थुकुनु कुल्या सक्ने छथ्याचोना थिथि नसाखासा जोरेयना नेपुसे चोंक फे नैगो ख थो दिनस तापक्क बना चोपिन सक्ने थगु छे वया रिस राग द्वेष तंका नक्प चना फेनेगु व नकिगु याइ कनी खुनु अथे थैगु स्याको त्याको खुनु सकसिया थपिनी आगमे फुइ फसिया त राक्षस्य प्रतीक कथा सोनिसा पालुमाया त द्वेष प्रतीक तु या त राग व खड्ग या त प्रज्ञा व ज्ञानीय प्रतीक कथा सोनातै अनाली चाया माक दलुजा इतामत व चिकतया उकी सलिचा फपुका मोहनी सिन फै थथे मोहनी फेगु प्रक्रिया या त अंजना बिसिक थाइ थोय मोहनी सिन चिकने बुला मिखा अजय रुपे उलथासा ज्ञान चक्षु वृद्धि जुइ थाइ दिपा जुजु मोहनी सिन तिगु परम्परा व गुख थैगु थापुदु नेवा संस्कार कथ मोहनी सिन थापतया तन्त्र साधन यागु जुगु लिहे मोहनी थाइगु ख थुकुनु थिथे ज्यास पस मिसिन ज्याभ व सवारी साधन आदि पूजा यागु चलन्दु अनली थाप धका सकसिया थपिनी आगमे ग वज्र अन्ती धौपती थापी सुकुन्दा खड्ग पुली वा अथवा जाकी नाप्नाप थ
थपिने पेसा अनुसार या सक्ता जाव पुस्तक अथवा मेमेगु वस्तु तया थाप याई अथेहे मकले गुंगो धना दबदब थाना विधिपूर्वक पूजा याई नल स्वाना तगु नल स्वातया थिथि पीथे पूजा या बनिसा बनेद्य फैलद्य व देगुद्य न पूजा याई वज्रयान बौद्ध धर्म अनुसार सकसिया आगमे वज्रदेवी वज्रबाराही व वज्रयोगिनी आदि देवी स्थापना याना विधिवत पूजा याई थुपी देवी प्रज्ञा व ज्ञान प्रतीक ख धैगु थापुदु थु नखया विशेष महत्व जागो धी धैगु दशमी ख थुकुनु गणेद्य अजिमा शक्तिपीठ व तलेजो आदि देवदेवी या त थथगु कथ शक्ति साधना याना पूजा याई थुकुनु या त चानो धाई तालो पकाएको थका सोना तगु ज्याभ व मेमेगु वस्तु आदि छेया थकाली सकसित ललानाबी थुकुनु मोहनीय स्वाकया मोहनीय ना तगु सिन्ह तिल थ्याव आग देवया देवत्व प्राप्त जुया सिद्धि दै थैगु मान्यता दु थकाली जहान परिवार सकसित छसी कथ सिन्हतिका स्वावको खाबी सकसिन थापय नातगु पञ्चम कार्य प्रसाद क्यागु याई मोनी बले तिगु हापुगु सिनया त थथगु कथ व्याख्या नातगु दु मोहनीय मुची कथ कया तगु हाकुगु सिनया थगु हे महत्व दु दसैँ धका हनी पिनी टिका बनेको चलन दुथे नेवाते टिका बनेको चलन थासा मधु नेवाते थपिनी परिवार दुने सक्ले चोना गथेकी थ सोया थकाली गथेकी आजो अजी व मा अबु पिनीको लात मोनी सिनतिना नलस्वा छुना छको छुना सुवा कागु याई अथेहे नेवा समुदाय दुने थ म्यामचा जिजाभाजु फिनामचा व थ थिति त नखट्या बना सिनतिकेगु चलन दु थजागु विधिहे नेवातेगु मोनी नख ख थुकुनु कुमारिया लातन सिनतियो बनेको परम्परा दु थथे नखट्या बना सिनतिकेगु व नखट्या बनेको ज्या कौलाथो पुनि तकजुई उदार करुणावान व परोपकारी भावना दुपी नेवात सभ्य व सुसंस्कृत जाति ख निवात थपिनके द्य दुपिका शक्ति छलिपी ख थपिनी रक्षा थ स्वयं हे याइपी ख थोए छोले वचुको सर्गते बेका तगु फुतमाली सोस अतिहे नैपुसे चनाचुनी मस्त निसे कया हरेक उमेरिया व्यक्ति तेस फुतमाली बेका चुनी थथे फुतमाली बेकेगु थैगु छगु सन्देश कथा क्यागु या स्वर्गया द्य इन्द्राजु या त आ वावे गात थैगु सन्देश छेगु कथा फुतमाली बेका बगु ख थैगु थापुदु नेपाल देशे जुइगु तिथि जात्रा मध्ये परम्परा निसे न्यानावया जंगु धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व जागु जात्रा ख खड्ग जात्रा थुकिया त चिनेवा समाजे पाय न्याकेगु न धाई खड्ग थ्याव हे छगु ता हकगु चातुगु नभ ख तका थुके फै थुगु जात्रा मोनी नखया चानो खुनु बिहा भइगु ख थो जात्रा थिथि त्वाले अर्थात नेवा बस्ती दुगु थासे थथगु परम्परा कथ न्याका बगु खङ्के फै तर थौकने थुगु जात्रा या त निरन्तरता बिहा बगु थासा खने मडु जुजु हुन काम देव यी देया छचाखेर थापना नातपे अस्तमात्रिका पीठ चके याए त पाय पिकाएको चलन न्यापुगु ख थैगु थापुदु थुली महत्व जागु नख जख त छिसा लिङ्कातेगु पुत सदा हे यामा छिगु फे सम्पदा व तजिलजि लेन थासा तिनी छि लेनी नेवाते स थगु अपूर्वगु नख मोहनिया त थपिनीगु पहिचान बया हने मागु खनेदु अतेहे दसैँ वो मोहनी नखया त थुइन युकुहे भिन्नता खनेदु उकी जिगु मौलिक पन्दुगु नखया त दसैँ ध्यागु बहमजु अतेहे नेपाल दाया त वत्साला देगिगु ज्यातोता मोहनी कथ हे थुगु नख हना यंकल थासा बालाइगु खनेदु
तेसा सोयादिल रिस राग द्वेष अन्त्यना प्रज्ञा व ज्ञान प्राप्तिया नीति हनिगु मोहनी नखाय विषयले तयारी नागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गथे ताल अथेहे थुगु ज्याझ चिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु ज्याझ चिकपिन्स छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड एना सोयादिस नापनाप थुगु ज्याझ छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै सुना कथाया छ्याता सुझावे नीति सपुत यादि त इनाप्यासे थौए ज्याझोस जी अनुसाना ब्याटेना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास नदिस शुभ